awebhora Kukuya nanto onamathawala esukuya ukulithawala le ground lana so lapha babejima kungela kudla bejima kuphela oku-tennis court. cabanga bacotha amakhiwa baqeda lapho bashiya kungamawoba e-South Africa lawo sebesenza so ucotsha umlungu oyenza into ezikhala kahle awureplace iyakhona la khona la iyakhona la khona la e-South Africa buka okwakuyijimu la if you know Zimbabwe kungaphi lapho bafethu abacotsha khona belungu bayekela ukuba replace kwasala ngamawoba no jobs no indawo enkulu kangaka mani ngiyakuzwa mana mani mfuna ukushuta le ndawo akulawo amakhiwa ajajiya kunje bona lawo bayekela ukungena yazi abantu bezimbabwe ngokucosha belungu babhayiza be-South Africa laba bafundi babacosha mani buka indawo ezazingamabhizinisi kwakuyimishina yani le futhi kwakuyini lokhu khonokhu kwakuyini Lokhu abantu bokuthawala lapha babehlala khona nje okusiklab kuyiklabhu i-night club ngama-ground ayibhola dlalela into eziningi kuna oh eziningi ezazidlalelwa bawacotsha amna bangicaphula ukuthi why bengareplaceanga ke bona kwaqhubeka kungamaklabhu kudlalwa amagrawundi lawa bantu be-South Africa bukani iZimbabwe yacotsha belungu yehlule ukuthi ilokhuzi i-replace phela amaklabhu asale sebenza buka ukuthi kunjani sokungamawoba akula muntu areplaceayo amaklabhu avalwa abantu ababesebenza lapho bavalwa ngapha kwakungamagrawundi sokuliganga buka abantu be-South Africa mina ngwala izimo ngiyalitshela ekelani ucosha belungu ekelani nizozisola kusale sokungamawoba ngisho amawoba adlula umuzi kamchunu lo oshileyo sokungamawoba wena mina ngabe bangithengisela la ngivuse wonke lamaklabhu ngibize futhi abelungu sizosebenzisa siqhashe abantu abamnyama baphile kahle kwakungama-bathroom konke la abelungu besenzela abantu bona babacotsha kwasala sokunje abariplesanga lapha mbe kwakuyi-study room nyani kwakulikhitshani abantu baseZimbabwe hayi uxosha umuntu okusizayo uqeda lapho ungamreplace ambonanga la kusho ukuthi kwakuyisikolo la ufunda abantwana labantwana abamnyama uthothi futhi kwaku-cheap or kwakuyi-for free kodwa wahamba amakhiwa thina siyizimbabwe sifuna ukuzibusa yabacotsha qeda lapho no replacement what the heck ilizwe selinje labe-South Africa bakhonapho mali ngizobantu be-South Africa lizayekela ukucosha abelungu abelungu bayasiza bafethu okay buka khona lapha sengu-room number 17 indawo engamawoba no person under the age of 18 lapha zazikhala la kwakuyilikhwa le madoda ngakwakungelinye ikhishi bacotsha abamakhiwa abahamba abelungu ubonisa ukuthi umuntu omnyama yabo bathi secotsha abelungu wasala ungamawoba kunje yena into ayenzayo sejika futhi engazovusa indawo ebuye ezobhotsha buka sebebhotshela phakathi nanko alinamanga buka babhotshela lapho kwakuyimali yabo ababehola khona kamnandi
phela abelungu lokho basuka le ndawo yaphenduka bamawoba lokuthi bayivusa banyanyisa khona wonke umuntu sebuyazi okhulela ibhrugu aqutha akade aquthele abhotshela phakathi abavusi ama-industries amaningi avalwa avuswanga. Hayi, lento ibuhlungu le bafethu, lento yabo babuye bazoqutha baqaqele sebebuya bazolala bajikela amaphepha amaplastiki amakhondomu phansi. Abantu abamnyama ucola indawo obusebenzela khona umlungu kuyona usuzolalana ungayivusi nokuyivusa sokuyindawo yokulala beyenze behambe. Hayi.